Birta kalang rapet aratu ana fransinil hinpen kardom napachreiro kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang son phoki mang alama puthak pensi AP atsi atum ditholong ka song sai kireng Penny a group foundation lapan ki jursong NGO tum chapathri ponalong Rubber Board of India tum chapti tudun pensi Group Processing Center kang pu ponamai paman pon Chingsi Kalitang Rulen Bay Memorial Football Championship 2026 of Common Patu Cheng Penbomdo non birtang tonpen puthot langponi sinang Vu signify isiari AP atsi atum pen son phoke mang pen dipu kasa adon redung herlong ka song sai kireng pon Tribal unity long live. UCC Amina Manu. UCC Amina Manu. UCC Amina Manu. Panchayat Amina Manu. Panchayat Amina Manu. Karbi Longri Abirta hemprek aparman Article 244A Pravjin pen nang pisrak nangji. Karbi Longri Abirta hemprek Article 244A Pravjin pen nang pisrak nangji. Uniform Civil Court mate UCC asamalong padupon long le. 6 Schedule along rialong bangki panchayat semi pidolong le. Lapan ki Karbinong Thomas Council long akimi electoral salam pensi angtan pen kiwang kepiga ci sutumpan voter list pen amen engthan ed nangji. Lasu son pokemang pensi AP atsi atumpan ka song sai kireng pon. Labang so ka song pon along AP atsi 3P amaipu retire ISJ kathar West Karbi Anglong AP atsi amaipu Bikram Hanse pen jenglok AP atsi long klembang pu bang phidumda chitong dun Karbi Anglong lapen demasa phan Articles 244A Constitutional Rights itum hanang pidolo sitame piniar nianta la non NDA government mate BJP ka charia government la so government tum ilitum han implement detected lo lapen labang so puthak nilitum puthung tung bang la henlo kedamtang 2019 hut Delhi Parliament long hal bang so hut Horen Singh beke hai dame autonomous state aputhak ilitum farman jai dun lo hal bang so ke jai dun pen la non kachari bom NDA government tum bangke rat phan paklang daklo lapen non dak council do bom a government bhan dame paklang daklo pachini daklo je NDA longke autonomous state mate articles 244A a provision ke awe usadak paklang pon edlo lasinon bangke uthot assembly long dame paklang dunlo lai kehino punil tum pupe sitame autonomous state ke ilitum bhan nang pining ke Delhi pen ilitum 1969 hut Meghalaya tum bhan dame autonomous state ki pi hut sitame Assam assembly pen bangke pinoi puke pudun ge avelu hala bang so tame bang Delhi pen si autonomous state tame grand pilo lasi non bangke a government masya provision avelo pulo tangte lake ilitum bhan rar phan dake nangapa chubai mate drama ke claim duna son si cheplang det busin itum pachini pon non uniform civil code bangke rada tum kham khelo ilitum APSLC tum ta kham khelo lapen Karbi Anglong arat doan atum tame uniform civil code ke kroikri busi kham khelo sida non latum government kang ni cheng pen bangke uniform civil code abang sialang litibul ponlo papas pon lasila bangso uniform civil code kapapas pon along dak manghumeme ilitum Karbi Anglong angkang lapen de mahaso bangke 6 schedule angkang arlo pulo ladake ilitum hanang than lo 6 schedule angkang lake exam lo pusito manang pulo sida mehla dak abil long ilitum lang cari lo pulo tangte haladake dak 6 schedule long exempted lo bangka dake toklor ke jonglor ke avi alam the sining je ponchot lasi alam the yong sining je ponchot lo tangte aron long ke tokpon pedet lo aron long pon tokpon pedet lo ponte lake ilitum dake exam lo bangke puon el uniform civil code lake dak nilitum ke wan ke lake chedon dunune lapen ilitum MLA bang pho tum bangke alang litum kachedon dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der la uniform civil code ka welcome dun der bangke la 6 schedule ajak kong bangke chewar kang chorlo 6 schedule apawar bangke alang litum charkan pet lo buti nilitum jongpon lo ilitum tamela dak
sik sidu langkang arlo emithang ka semar una apanchayat do halale semar nang busi serwan kep le tum semar nang bolo sida non Karbi Anglong Autonomous Council tum ke claim ke dam pon bangke ladake serwan kep one besi dak bangke traditional village council sidak nang par jabi pan bor il la si traditional village council bulo tangte lake Karbi phande le traditional kali Bongali tum da traditional do Nepali tum da do Bihari tum da do kapre kapre khe tum da traditional puke dolo sida me Sikh sidula jakong itum ke long pen bangke imithang a traditional abang si cheneng pulo tangte Karbi alam pen jong tip serwan kep person si donangi isaralam lapen kijutsi ilitum cisong bom lo paragraph 2 sa paragraph 7 na teng pen separate voter list ka semarji ajak kong dak council sidolo lapen labangso ka semarji phan CM tuliram rong hang ke hai ke claim clay ong si Guwahati High Court long pen order da wan pilo je chikluyon trok ang bong separate voter list ka semar nengi phan ajak kong pier lo High Court pen da man ge do High Court pen da sita piniar nian ningkan nerkep tame alang li claim hai hedan la siar ni si het jong assembly long tame tuliram rong hang ke hai jaidun je Karbi Anglong Autonomous Council has the right to frame the rules and laws kasemarja jakong do palang ning jedun lo alang li chaparo kadun lo MLA bang pharo isi rank ko ra trok atheng no alang li chaparo kadun lo je Karbi Anglong Autonomous Council is not an ordinary council it has the power to frame laws and rules alang li ning jedun edlo and then they are laws are rules ke frame je bang ko marlo ki frame ye bang ke CM pen Japon si Karbi Anglong Autonomous Council ar lu selang claim bonang po non ke alang li da claim klisi ha assembly long ningkan krege thom CM ang ho ing ni det si alang li labang so kam ke claim ni bang lo basic fundamental made ke ot cheng ke claim cheng ni kam lo hala claim klisi ha assembly long si chaparo kadun selang chaparo kadun lang Paini Agro Foundation lapan ki jirsong NGO tum patripi pon along Rubber Board of India tum chapchitudun pensi wu signify isiani jirsong along Group Processing Center kangpu pon amai pe depon analu por pahinya por malompen labang so amai pangcheng ponsi rubber katiki aputhak ki claim kedam nangji lapan rubber katiki pen ko son pensi ali ges pelong pon nangji ma pusi labang so amai long sibit thanti mumpon la so amai long pen semi Rubber Processing Group Center lak plike petangka cek rusmi pipa jerpon la sodat pen api bangki Group Processing Center ing pupon lo la pen api bangki rubber storage ahem semi ing pupon tulo Rubber Board of India atum pen Group Processing Center ahem apan semi lak plike koson pen sigis pelong pon nang jima puthak semi labangsu Group Processing Center atum pen lak plike petangka kelong atum pen semi than pa jermi pon GPC Group Processing Center for scheme la Profilax pada ketok lagi alas robot board Ministry of Commerce la dagdo Ministry of Commerce of lapen kenila robot board tum la nangi Profilax aso tangka bangke lagi hem ikim si Profilax scheme la daksi a hem dolo smoke house dolo lapen ala mesin dolo adak masih koipo adak masih ko jotupo la so a schemes nangi la Profilax bangke lapen Manila ladak robot board of India tum isia scheme kapaklang du la so ya dil song tu aso scheme kapaklang lang sinili tum tami cingki cethan lo ben la pada thangkechen pada doktor pada Rubin lah tum pen cingki cethan sila DP RPS bedu isi society purchasing la society ceseng ben si la Profilax scheme kan nang sanction komentar ning kan senang kuma claim men tenon la so ke claim bangke ini kan kan sipari kan non abang ke final movement hai innovation lo jalap mane tang elu so opening siladak angton nercap itu nercap lan long nercap pen itip RPS la so GPC la si tip opening na petat la ene aro matandong di pima made kupni transfer hisap mane cluster kali si society mane rubber producer society bola so society si seng pensi area kiti la mane every 15 kilometers sila tum so scheme kiti every 15 kilometer every 15 kilometers atena so isia group buna po society hisab lo semina sila dak eti solai nang po ben mo non pin integration club lo ben napen bangke akam ka pangcheng kon po apik
nampo dak paplang po la sihala tires company tum sila dak litum hanang cinti pola tum sengke dak pan pon মানে নালি পুজি রং আজু মারা আরি dan dalam Oh. mesin long si wan oh van et po mana nang hang tum badang nang ci nang ci koy dun long do mana nang jor dun long do ola mesin ka biet mesin kabi tum la dak bang ik long do sambil la dak bang ke a quality bang mesin ning la si apik sinam mi rong apik nam po tong sela bagan mani yong apik jori do pote hala tum aphan contact po angken nili tum matsi la society matsi hala dak abagan along dam po apik sami hadak ban sivan মানে কোমানিয়া দোকান লং জড়াম নাঙ্গেল cumanya adu kalong dam nang lo pen mana a customer fan ciki nang nelo dak mas ladak matsi bang nama api ni meeting long nang thana tang bote ladak matsi company bang gitu negi MRF company tum si bang palam do dari ciban ladak man si aplang po la tum pon tu lapen rabar ke tiki pen ko son pen si aligets belong pon thek jima lapen rabar ke tiki pen semi hem tun si ko son pen si kedeng si phan war cycle long jima labang solama puthak semi rubber board of India executive director M Vasandasan IRS pen semi than pa jimbi pon hope for expanding the plantations, rubber plantations, because lot of suitable area is there in the entire northeast, including Karbi Longri district. But this particular visit, it is not for a new plantation. This is for already existing plantations. Whatever the rubber comes, we have to process into the sheets. That is commercial form of rubber, so that it can be purchased by the consuming industry in good rate, good price. That is why we have come here to inaugurate 8 number of group processing centers here. So, sir, these group numbers of processing centers are scattered around both Karbi and Longri. So, Yes. what are their activities and what are they doing? Yeah. So this group processing center, before I tell about the group processing center, I like to tell about the RPS, Rubber Producers Society. Okay. The Rubber Producers Society is a society where the rubber growers are members under the particular society. Maybe 60 members, 60 growers, 70 growers, maybe 100 growers also. They will come together. So whatever they tap the latex, then they will bring it to the rubber producer society. Then they will process into sheet collectively. Okay. Then, if the group processing center is there, then the quality of the sheet will be good. Otherwise, they will dry in the open area and the quality may not be good. Then, if the quality is not there, whatever the effort they put, the price will be very less in the market. So, the group processing center is very important to get the quality of the as decided by the company. At the same time, it fetches good rate for the growers. So, group processing center is a collective effort by the many small growers under the RPSs to make the quality sheet and to get the good prices. Jirsong athari kiri club atum pen spatir pi ponsi kalitang Roland B aphan chikmu amen pen catching sea football championship 2026 of month pichu hidipa thuklam long pensi kedam tang arun phai tongke prai siarni pensi ipathu pangcheng ponlo kalitang Roland B abong Karbi Thomas Council Sport and Youth Welfare Board chairman longki be arideng pensi chingsiarni sami ingku pondo disabai FC la pen kubulongkom aji FCB atum pensi pathu pangcheng ponlo disabai FC atum pathu thek muchara joksi kolni thaponsi catching sea pathu sami phai pondalo এই ক্লাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট খেলুৱৈ তথা দৌৰবিদ স্বৰ্গীয় ৰুলেন বেৰ সোঁৱৰণত প্ৰাইজ মানি ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই জিৰচং থাৰিকিৰি ক্লাবৰ খেলপথাৰ আৰু আজি উদ্বোধনী খেলত বকলীয়াঘাটৰ বলংকাম আজি আৰু ডিচুপাই FCয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰথম উদ্বোধনী খেলত ডিচুপাই FCয়ে বলংকাম আজিক 2-1 গলৰ ব্যৱধানত পৰাভূত কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু আজি তীব্ৰ উত্তেজনামূলক খেল আছিল সুন্দৰ ফৰকাল বতৰত আজি এই প্ৰতিযোগিতাখনে খেলুৱৈসকলৰ লগতে দৰ্শক মণ্ডলীক যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে বুলি অনুভৱ হৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাই অঞ্চলটোৰ এক খেলুৱৈৰ মানে যিটো মানসিকতা এক সুন্দৰ খেলৰ বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিব বুলি আমি আশাবাদী প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেম্পিয়নশ্বিপ স্পন্সৰ কৰিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ
বোৰ্ড চেয়াৰমেন অৰ্থাৎ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেন লংকি বে ডাঙৰীয়াই আৰু তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ নামতে এই উৎসৰ্গা কৰিছে। গতিকে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব পৰা মতে চেম্পিয়ন দললৈ নগদ ট্ৰফিসহ 30,000 টকা আৰু ৰানাৰ্ছ আপ দললৈ ট্ৰফিসহ নগদ 20,000 টকা আগবঢ়োৱাৰ কথা তেখেতে ঘোষণা কৰিছে। তেখেতলৈ আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম। Pini Abirta ki lan sikyang ton paniglo si Tumi Thangmi Kardom.